Ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyatangaje ko rero ngo hari indi kipe rero yo ku mugabane w'Uburayi yasabye rero ko nayo yakwamamariza Visit Rwanda nyuma rero ya Arsenal yasinyanye amasezerano na RDB azarangira rero hagati y'umwaka wa 2020 ndetse na 2021. Hanavuzwe ko binyuze rero mu masezerano bagiranye na Arsenal FC hari intambwe rero ikomeye yatewe mu kumenyekanisha rero Rwanda, akaba rero ariyo mpamvu bongeye rero gufungura amarembo ku buryo rero hari indi kipe yo ku mugabane w'Uburayi yifuje kwinjira rero mu bufatanye nk'ubu yabyemererwa. Ubwo rero abayobozi ba RDB bakirwaga na komisiyo ya Sena ishinzwe iterambere ry'ubukungu n'imari kugira ngo rero batange ibisobanuro ku bibazo birebana n'imicungire y'umutungo wa leta. Ubufatanye rero n'ikipe ya Arsenal FC ni kimwe rero mu byagarutsweho aho bibajije rero umusaruro bimaze gutanga. Senateri Bajyana Emmanuel yabajije rero aba bayobozi barimo rero umuyobozi mukuru wungirije wa RDB Emmanuel Hategeka na visi perezida w'inama y'ubutegetsi Kamagaju Evelyn inyungu rero u Rwanda rumaze gukura muri ariya masezerano yavuzweho cyane. Senateri Bajyana Emmanuel yabajije rero ubuyobozi bwa RDB inyungu u Rwanda rwavanye mu bufatanye na Arsenal FC. Hategeka yavuze ko rero amasezerano bagiranye na Arsenal yagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha u Rwanda rero kandi ko igiteganwa atari ukugarukira mu Bwongereza gusa nk'uko rero babiteganya. Yakomeje avuga ko rero ngo hari n'indi kipe yo ku mugabane w'Uburayi yasabye kwinjira mu bufatanye n'u Rwanda gusa ntiyigeze atangaza rero iyo kipe cyangwa se igihugu abarizwamo. Ati ni ubwa mbere igihugu cyari gisinyanye amasezerano n'ikipe y'umupira w'amaguru, bamwe rero babikuyemo kuduharabika. Ati bamwe babikuyemo kuduharabika bavuga ngo kuki twihandagaje tukajya gusinyana amasezerano na Arsenal. Mu igenzura ryakozwe basanze rero ko kuri ubu ubufatanye rero bwashyirwa mu bikorwa. Basanze rero mu byumweru bibiri gusa harakozwe inkuru zisaga 50 zivuga ku Rwanda na Arsenal, mu gihe rero inshuro ibikorwa byerekana u Rwanda byashakishwa kuri Google zikubye inshuro zisaga 1000 kandi ba mukerarugendo baturuka mu Bwongereza biyongereho 5%. Ati kuva aho dusinyiye amasezerano na Arsenal byabaye nkaho bitinyuye abandi bafatanya ibikorwa. Murabizi ko mu mpera z'umwaka ushize twasinyanye amasezerano na Alibaba ya Jack Ma. Ijambo Visit Rwanda rigaragara ku byapa byo muri stade y'ikipe Fly Emirates Stadium ndetse no ku myambaro y'ikipe yayo yose y'ikipe nkuru ya Arsenal FC y'abatarengeje imyaka 23 no ku myambaro y'ikipe y'abagore kugeza mu mwaka 2020 ndetse na 2021. Hizewe ko rero aya masezerano azatuma umupira wo mu Rwanda uzarushaho rero gutera imbere hifashishwe rero ubunararibonye bwa Arsenal. Imikoranire ya Arsenal iri mu bizatuma rero guverinoma igera ku mugambi yihaye wo kuba mu mwaka wa 2024 inyungu izava mu bukerarugendo ikube kabiri igere kuri miliyoni 800 z'amadolari ivuye kuri miliyoni 440 z'amadolari nk'intego rero yari yihaye mu mwaka ushize. Muri Gicurasi 2018 nibwo rero u Rwanda rwinjiye mu bufatanye bw'imyaka 3 na Arsenal FC bugamije rero kumenyekanisha u Rwanda nk'icyerekezo gikomeye cy'ubukerarugendo n'ishoramari binyuze rero mu gushyira ikirango Visit Rwanda ku kuboko kw'imyenda yayo. Ngaho nguko rero aya makuru ari kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nizere ko rero mukomeza kubwa neza cyane mudukurikirana biciye mu gukora subscribe kuri channel yacu, mukomeze rero kunogerwa na gahunda zacu dukomeza kubategurira uko bwije no kubukeye.